Aku pegau je bawai. Nya lembek makanya ni yang halus je halus. Bergigih. Bergigih. Bangkang. Pak pada aku pegau bengah ngaji nak pecah sedekah. Kau tujuh, Pak Haji Prajuh bunga apa? Pak 7. Yang minta sedekah kau tak teli lon Pak Haji Kantong. Oh, kantung ambil takik Peng lon. Kau anu le jak apa, jak sembang, jak itulah. Jak kula beres kau. Tenanan. Lalu. Mince. Mince aku lah kat sana lah kau dia ke. Mince mince. Mince tadi mince. Lalu. Ha? Pekerjaan minta sedekah. Mince pekerjaan minta sedekah. Mince pekerjaan minta sedekah. Lagak. Ciri hidik Maria. Bengah apa pada aku pegau. Pak Tijau bakal aku pegau awai tat. Nyak gigih. Ngai gigih ngambil sakit Nyak jak bawa ya barang-barang dah sekat kalau rezeki bila Allah. Lo raja hati aku duduk dalam bengah-bengah lo kau pukul le toke le bos lo. Buka pintu pagi yang dah rezeki ngopel. Dia kan dah rezeki buka pintu toko bengah-bengah dah rezeki. Bengah aku pegau nak pegau ya tu ilai ya. Hana sakit-sakit duit kota. Pakai nama hana paju siapa ke pandai? Nah, paju orang kapur tapi hana sakit tu. Hana barang sakit bengah sakit, hana sakit bengah-bengah. Iya hana sakit ni. Iya hana sakit. Sakit cuma hana sakit. Hana tak sakit. Mereka aku foto si aku kirim luar negara untuk ngajak lewat luar tu kan. Ibi peng ron ni, ibi motor, online ibi Honda sabo, ibi tangan luar bo. Suami siapa? Oh suami yang kita minta man. Yang yo sembayang lon, yang beriman. Yang berkelon. Oh benar. Yang setia kelon, yang percaya kelon. Oh je. Yang jujur. Yang jujur aku minta suami keron. Yang jujur, yang setia kelon. Yang setia keron. Yang ibi lon sembayang. Oh, main nak suami hai ten sembayang intim. Asal ibu pi sembayang lo kenapa? Mak bakal nak suami hai pi sembayang kecuali awak kafe. Ya, di kampung lu nak sabah ni tuang. Lepas aku cerita yang bagian le tengokiketim. Nangian thon nan ron thon berah yo. Mincu. Je thon nan dar kacu. Dar kacu nan. Ron mincu ya. Bang nak duit nan cuba. Bau. Ngiam buat pera tikat-tikat ego buya. Tikat ego buya, tikat ego murwa ngian kerja ngian luak punggung manok untuk nyanan pekun cok boh manok atai halal kadang apa luak punggung manok pangang-pangang tiko kerja tim don beres kat mana nan tahun mengahnyo lalu mince arti pekerja arti pekerjaan minta sedekah mince pekerjaan minta sedekah ya pekerjaan minta sedekah mince ke mintum Nalun sebenarnya Mama Mariance. Mama Mariance umah laga tak nak gol gen awak luar. Sebenarnya Nur Laili Abdullah Sulaiman. Waduh. Alias kan panggil hari-hari Mama Mariance Mince. Agak tak nak ni. Oh lel. Oh je umam tu hatak nanti sembayang. Cibun sembayang. Bagan anak mek lom nem doa kalung bagan anak mek pada bos tu kublo yang kana dua bo nah mulai bos tu kublo mulai bos tu amin kan abu selamat abu sehat ber gak min ce orang leun tu mek sedekah salam leun tu mek sedekah orang kak lah kebu assalamualaikum waalaikumsalam siap pada bos kale wabo lakon lon wabo hanu tapi lo nyo ka janda umah wae tak janda lah kau kaji ni tak lah Waalaikumsalam